دمک درێژە تەڤایە ئالین سیاسیین هەرێمێ لەسەر ئێکمێس نەڕینشتین بە تایبەتی غیابا مێزا ڕینشتنا پارتی و بزاوا گۆران دکەویتە بەرچاوان. ئێگرتووە ئیسلامیا کوردستانیژی دسالیادا دامەزراندنا پارتا خودا li gorî gotina wan viyayê li ser astê parêzgeha Duhokê nînerên hemî rengîn siyasî kûm ve bikin. Lê bêyî ku divê kûmvebûnê da destpêşxeriyek hebît ji bo ku li ser astên bilindên siyasî kûmvebûnên bi vî awayî hebin. قلب قيران و اصلا مازن البرسنجي هين اف قيران السياسيه ابو ابروكه هاتي برلمان كردستان ني اكتيفه مثلا حكومتها هريميه افليج بو يعني بردوام ولاتین هرمی خوزیارین ایک ریزی و ایک هلویستی علایین سیاسی نو گلک جارانجی چافدرین سیاسی و ایک ریزی بهیویا چاره سرکرنا قیران دارایی و سیاسی دزانن. پارتی و بزاوا گوران لدهوکی جی خوشحالن اگر پارتین وان لسر آستین بلند کوم و ببن لی هیچ آماجه یک بو و کوم و بونه ناهیت دیتن. ایکش پرنسیپین اساسیین پارتی دموکراتی کردستان بیگ و کارکرنا کومکیت نافبر همی لانین سیاسی دا بی ام نوت چلانین سیاسی دست نشان بکن پارتی خالق استراتیجیا ہے او جی دامزراندن و کارکرن بو دولت کردستانه هر لانه که سیاسی خودوی جبهه دا بینیدن پارتی دلک گرم دسته که پیز دیچته دستوی لانه سیاسی بزاوا گوران تاکید سرویش اندید کن 2009 وره حتی بگوه هر ناکوکیک هر ململانه بحنگو دنگا چارەسەر نابیتن شرا چارەسەر نابیتن بلکو نێزیکبوون و هەفتێگە هەشتن ئەدگەل ئێک باشترین چارەسەریە. دهێتە گوتن کو ئەف ڕەوشا قەیرانە دارایی تهنیا کومبوون و ڕینشتنên tevaya aliyên siyasiye. Li Duhokê di nava malbendê êgirtuwa îslamî ev kombûne hate kirin. Lê tinê di nava vê kombûnê da aliyên siyasî nînerên wan silavî ê kirin bêyî ku behsê evê rewşê bihête kirin û reyên çareseriyê bihêne pêşniyar kirin. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.